Assam matribhumi dalasong tamay rat pen kaching ki chithaname padupon bom tanglo. Congress asong pen bang paru kithomra phokep societum amithang party pen chiusi BJP asong long kachipa ogdun. Chief Minister Relief Fund hin pen langhin constituency ke parlo ongdung kurusar la pente char hippie tumaphan check keron pom. Nangli gastric pen kedanglok diabetes blood pressure pen kedanglok king phukeso akeso pen kejok longji aphan choik tha amar jivan adowai. Nangli choik tha angthek mesen chelongji amar jivan adowai. Mane ni la so aprang keso ke niri ni keng ke so dolo la pen ki ok hormu la sonna ki long pen ki la so doi ki chu pen sinon ki milo la si mane nali tunta nali ni hang pen mane mana ki su bang du prote pen nunta Perang akisu ta ani du ulu la so amar jiwan adwai ki chu pensi lita kene iglo Karbi Anglong live adaba birta long peneli sami beauty bepi non birtang ton pen arjuponik tha. Kidamtang ni phaing ko raphoni rongkhang MEC constituency alo ngilani school pathua klamalong Assam matribhumi dal asongjapo atum rat pen chitongsi MLA kilik kachedan dunjia pharman radalok pen mesen vote kilongjia phan chingki chithaname kipadopo. Lasom si MLA kilik apor nangte bok bom lopot mithang song kachipai je phan me thai kidu pangcheng bom tanglo lapu nijang Karbi Anglong arlot sitame Assam matribhumi dal racharya song apharman karja pidun joising rong pilapen Gilbert teron lapen claim rapet arisang hu atum pentame labang so song apharman vote kerek amai padupon bom bang bom si kedamtang niphai ingkora phor ni rap pen chingki jethan padupon si Assam matribhumi dal asong akimangalam the raraphan than paklar pon si non MLA kilika hut labangso song aphan nang pahai dunote ilitum do anaki song pentame chipa jok ponang pusi mielong than pachini ponlo me judera phi Assam matribhumi dal asong apharman karjabdun joising rong pi pen kaning je pona teng plote ilitum national party along ki dudun sung onglo lasi government larli plotang te non kon si ki sungma lan so se si sung thunang lipo lasi ra phantame non labang so song phan vote nang jogra nang pahai lote ilitum ki du ki sung do antame chipa jok ponong popsi joising rong pi pen ning je pon parti kimi okomati domidol parti akimila sita moneto ladak dengan cingrum dong bang harus ki sose amone to na cingrum do report itu mengarang olo lapan ala itu labang sok parti kepare dia fansi bol itu lo lapan ala itu BJP kido kilak lo kongres kido kilak lo apa sih labang sok parti kimi fan ala itu kepare dia fansi ala itu tur paksi pindah labang sok hawar lo ala itu ong do na cingrum report itu curu parti lo lapan ala itu non ke wangi election ke BJP fan kepare dia fansi ala itu ading sirot kudlo lapan itu ala itu fan niat lo kan bisiko itu curu parti dong kamu kamen wiki be Karbi Anglong live Korkanthi constituency along bang pharu ke thomra phuke batum Congress penchi OC BJP along kachip ogdun lapen Karbi Anglong Thomas Council CM Dr. Tiliram Ronghang Karbi Anglong Thomas Council Chairman Raju Tisotum pensi dengponlo Kidamtang thang ni phai ingkora phorni Korkanthi constituency along Congress claim barim Komal Singh Narpen Jalin Ponsi Ren Singh Turun Pendanglo Congress claim bang pharu ke thomra phokep bangphu bangphietum Korkanthi Mondal Congress Committee Saihem mate office along anpalidamsi resignation alo chipidamlo la sopi diphu is Karbi Anglong BJP Saihem along anpalidamsi Ren Singh Turun Penchenglo Congress along bang pharu ke thomra phokep abangphu bangphietum aphan BJP EKDCMA phu Roland Killing CM Dr. Tiliram Ronghang lapen Karbi Anglong Thomas Council Chairman Raju Tisotum pensi dengponlo Ren Singh Teron pen ki pachini pon ke Korkanthi constituency along Congress party nang ke japon asongja pot maphan ning ka chethe athai ka videra joksi Congress pen COC BJP asonglong chipok dunang koklopusi thanpon
halapu Komal Singh narpen kithan ponthu lake Korkanthi constituency long Congress claim bari matum kidam thang ni phai Chris Siani BJP asong long chipau dun dat pen Ren Singh teron na pen arisang ho tum tami niliphan nang pachinia teng pen Korkanthi Mondal Congress ta pen PCC Congress claim bang pharu ke thomra phok ke patum Congress pen COC BJP asong long chipau dun lo ni tum dak donong Korkanthi pen na homlang ko alam theban lo je kedam tang steme la alang li signal ka khana ja po ex president lo alang li maset me thi ni tum Congress asong ja po na ja po mission bang po de la sini tum non mathalo tereng unji aba sai bang cilangan lo awedan lo rasona lang li pen ting kilo je than lo kering nang ya bar sai tum ye tum na kido boma sarkar mijiti lo kam cerat itu dun pen an se jakong orang pilih tum asal ke sung pen yogi tu sini tum Congress sa hem nilitum bang na ko mane nilitum bang ke alang litum Congress pana ning chithi pin lo nilitum la 11 tarikh ni March depen ke alang litum bang si mondol puno PCC level puno alang litum bang ang chehang si o nilitum sinar sa ho bule nang litum kidun tang de lopo si nilitum ta nang dun pu ko masi alang litum niliphan bunjui loko masi alang litum ta la bang haro thom rapo ke pa munit bang ke pini ako da Congress resignation letter bang alang litum Congress office pen resignation chi people ang BJP long ako nili pa Mars people dong mukak pen Samsung ti Karbi Anglong life Chekron ponat hipilake Karbi aron barim anim ansosi kipangtang anparta kipavir videja phan kurusar tumaphan chek keron pon Kidam tangani langhin BJP Mondalasa Hemalongsi bangso mai paduponlo bangso mai long langhin constituency EM Bilimohan Khaklari VDC chairman Kiron Togbi langhin BJP Mondal mai phu Nuinal Brahma Kongchun bang Sarthi Singh Rongpi langhin municipal chairman Ethelian Muchari Ward Commissioner Krishna Mohan Basmatari Anparta Roangsar Lapente Arat Mati Kurusar Lapente Charhipiatum Mailong Chitongpen RDP do Bangso Mailong Karbi Anglong Thomas Councilium Bilimohan Khaklari Napen VDC Chairman Kiron Togbetum Tami Labangso Sai Kedeng Ponajok Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sharma Napente Karbi Anglong Thomas Council CM Dr. Tuliram Rong Hangaphan Akiro Pipa Jirpon Lapen Labangso Sai Kedeng Laki Haku Pirthe ki plang akai ahutpen Karbi Karbagatum ke sekar klimate chorkli chophejo mate ki thi ke jang ahutame ke char he hui asai deng ponangkok lasila puson asai mo kai ke ki padoverji lapen ki pavir vidya phana puson aning ki rungpon asai ki dengke ki me par pik asai lupung pini mailong chithan chimum pondo pini bangso chekeron ponalong bangpharoi sira phokebra nerke patuma phan suri kep achek Chief Minister Relief Fund Hinpen Pipa Jerponlo Lapen labang so mai jujia prang masap sopor en pen langhin constituency ki parlo Raikong polling station along kido luchin lang so hawara long pen BJP Racharya song long jasemet Karbi Anglong Thomas Council CM Dr. Tuliram Longhang VDC Chairman Kiron Togbi pen langhin local EM Bilimohan Khaklari tum ki claim kedam ki mesena jok puthot APHLC rat pangri asong pen bangkrip pri lapen Congress ay asong pen banghinia bang pu bang phietum BJP Racharya song long chipo Chief Minister সকলোৰে আদৰৰ চিফ মিনিষ্টাৰ ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই তেখেতৰ চিফ মিনিষ্টাৰ ৰিলিফ ফাণ্ডৰ যোগেদি কাৰ্বি আংলঙত আমাৰ কাৰ্বিসকলক সংস্থাৰসকলক কাৰ্বি সংস্কৃতিৰ পৰম্পৰা ৰক্ষা কৰিবৰ কাৰণে তেওঁৰ যি নেকি ৰিলিফ ফাণ্ড সেই ৰিলিফ ফাণ্ডৰ পৰা প্ৰত্যেককে 2000 তেখেতে এটা অনুদান দি গৈছে সেই অনুদানটো আজি আমি লাংহিন মণ্ডল বিজেপি বা লাংহিন সমষ্টিত আমি 158 জন ব্যক্তিক পাবলৈ সক্ষম হৈছোঁ আৰু সেই 158 জন ব্যক্তিক আজি আমি আনুষ্ঠানিকভাৱে সেই চেক প্ৰদান কৰিছোঁ আজি আমি লাংহিন মণ্ডলৰ পিছত
এইখিনি মুহূৰ্তত এইখিনি সুবিধা কৰি দিয়াৰ কাৰণে মই প্ৰথমতে আমাৰ অট'নমাছ কাউন্সিলৰ CM ডক্টৰ তুলিৰাম ৰহাংদেৱক মোৰ আন্তৰিক শ্ৰদ্ধা নিবেদন কৰিছোঁ আৰু ইয়াৰ লগতে অসমৰ চিফ মিনিষ্টাৰ সকলোৰে জনাজাত সকলোৰে প্ৰিয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মালৈও মোৰ আন্তৰিক নমস্কাৰৰ সেৱা জনাইছোঁ এইখিনি মুহূৰ্তত Langhin pen sarpang ring tikathar Karbi Anglong live. Nijang Karbi Anglong bithung MAC constituency angkang arlo kido an Karbi hong haria dhorom kirim atumang bongpen ke thekser atuma phan mate kurusar charhipi uchepi lunsepi atuma phan menmeji rongsar Vidya Singh terona hemalong check keron pon. Lason si kedamtang nipaing ko raporni ada por phai kep a por pen kedamtang langkong habe memorial auditorium hall long check keron ponalong kidundia tum an phan mate kilong dundia tum phan pini menmeji rong asar Vidya Singh terona hem along kadukabe bang trok sirke prakethom abang pu bang phia tum phan check ron ponlo bang su keron poname long pen kurusar Vidya Singh teron pen than ponlo bang so check kedamtang kwanani pen tame kurusar pen kechenglok karbinim lokom kirim kibia tumaphan son kirap kipithek dun long le pinlang lasikar binglo Thomas Council CM Dr. Tuliram Long hang henlo lason ki klem chengsi aporsi churu ponlo puta than pon Sar Dr. Tuliram Ronghang Phan Kachoro Amai Pini Bithong Angkang Along Atomic Head Difu Sarsing Langkong Habe Memorial Town Club Along Bithong Angkang Kurusar Anong Nam Kipi Aphai Kedoan Apanta Hadak Chehang Pen Si Cheron Lo Lapen Hasor Ni Kachitong Dunde Bang Photom Phan Postame Pothot Pini Dak Men Miji Angkang Arlo Dak Biren Teron Orong Neli Methang Helo Orong Asarlo La Sen Neli Methang Si Bithong Angkang Arlo Kedoan La Kurusar Anong Nam Kipi Along Alis Ko Anma Arni Si Kelong Dunde Bang Photom Phan Si Pini Chehang Pen Si Dak Si Neli Tum Cheron Lo La Si alang litum anta kelong abang photom lo amen along kedo teng pensi la senilitum bithong angkang kedo akuru saratum an postame alang lephan ke suri ningkang sama kardom lo la sikevang jelang apor postame nilitum mat hadam lo pinilitho sitame kachoro lam the bang ke nilitum dra kuru sardo anda chethan lo kedam tang Karbi Anglong district long that pen CM bang ko alo nekecho MP bang ko alo nekecho MLA bang ko alo nekecho sitame kuru saratom phan suri kep anong nang ki pi poke alang li tuliram Ronghang sar Dr. Tuliram Ronghang helo ke claim chenglo la si alang le phan ke nilitum bithong havar ke KCA hawa amai phu ahin pen stame kuru sar hamphang do an sitame alang le phan ke pangbar damon epin pingbar damon epin pamilai damon epin suri ningkang sama kardom senilitum chepajirlo Kironi pen mohanteron Karbi Anglong live Karbi tangte Karbi thoi Anglong le du sita isivet a Karbi polam ke jumesen sita Karbi Anglong la pen dima sau pen angtan ke do Karbi atumta ok vi isivet a Karbi lo bonta piniarni anta ST Hills long thip kalilang Lasong si Central Level Job Education hei hui sita ST Reservation Pen long dunde Assam arlo amata ST Reservation Pen kilik mate election ki thur dunji right away Kaching thur avar sai Sorkar Pen kitangte anparta Kamrup Morigaon along ri hei hui along ki ongdong atum Karbi alam Karbi jutang virang son sidu Lanchot kalilang bangakhe anglum dudun ko kajok ahut pen ahut kapre ka kisung dopik lake lam kimi kalilo lasi Karbi Anglong la pen dima sau pen angtan ki do Karbi atuma kisung ki boy ki Charlie jutang lamir hei hui anparta arni dingklui pen akimang ST Hills Sorkar pen ki pachilong jiaphan ing tangkring pen kachisong jim aphan pura thang ni phai ingkoi rapho arni nagaong alongri Sugandhi Conference Hall along Golaghat Biswanath Morigaon Hojai Lakhimpur Kamrup Nagaon lapen Kachar alongri mate district nerkep alongri along ke do thekser ari soi jang tum chingrum si All Assam Karbi Youth and Students Union pu hamphang asong mahang pathek ponlo Bangsu asong aparman district nerkep pen Chedon Sarsi Chandra Singh Rongpi Biswanath Asor aphan Mephu arpu lapen Ananta Milik Nagaon Asor aphan arpu pek ponlo
Lasong si Chief Advisor arpu Dr. Sarsing iti BD Sar arpu Dipen Ronghang Ramsing iti Bali Rongphar Bonoterang atuma phansi arpu pekpono Bangso songlong bang phokebrai sia phan arpu pekponsi ingtang kring pen All Assam Karbi Youth and Students Union mahang pathek pondo arpu kideng atuma men lake napu henlo mai phu phan Chandra Singh Rongpi dun mai phu phan Serbin Bepi Dharmeswar Teron Kongchun Bang Phan Ananta Milik Rapchun Bang Sarsing Terang Biren Singh Iti Sai Hem Chunbang Romalin Rongpharpi Rap Sai Hem Chunbang Vidya Teron Pendanglok Kyongdung atuma phan kapre arpu pekpondo Karbi Anglong la pen dim haso ang tan kedo akar piatum arjitin kluit pen akar I la pen akache song lotang te la ke ST status la pen ke Karbi Welfare Autonomous Council kapapleng henlo la pen kapre ka kisung topik lang ilitum Karbi tante Karbi thoing long la dositai sibera Karbi pukai ke tai litum eng huang chun along sido mate edian chun long sido te bon sitam ni pini arni anta Karbi Anglong la pen dim haso ang tan kedo akar piatum lahai hui akisung along pen top jelang Lasi pinforme ningkan suri hini ra engkoi ra isia ningkan Karbi mon sam lam don ka chitok along close number 3.5 la pen 3.6 along ketok pondek lo nada ketok pon la ke ST status ki piponji la pen close number 3.6 along ki pinfur pon la ke Karbi Welfare Autonomous Council ke seng ponji po Lasi pini arni ningkan pho pleng etlo te bon sita me pini arni anta government atum mate sarkar atum nang pipo pu nang ke cha ka patai mate ningkan pho pleng etlo ta pini arni anta pleng pelang Lasi Assam government phan katun indikam la pen kat pachini kang tu ngalam thela pekheno kedam tang pai election hot MLA pai election hot MP election la pen gaw panchayat election hot posita me la nilitum thoilong ke dokar bia tuma phan Karbi Welfare Autonomous Council nang pipo pura nilitum non kachari bomba sarkar phansi vote chok et penalang lituma phan nilitum pahai ponno Lasi non at dihua bangke jonsi election a prang Karbi Welfare Autonomous Council apen close number 3.5 jonsi implementation se klotang tenili tuma bangke non ki dobom asokara phanke vote pitek thelo Lasom si All Assam Karbi Youth and Students Union atum Prabjin Pen Karbi Peace Accord 2021 along clause number 3.5 apen 3.6 MLA kilik aprang ki pachun je phan sarkar phan ki hang padupondo Jongsi MLA kilik aprang pachun chip lotang te sodak pen kachisong paduji la pen vote boycott ji puta pherangki athengno lamthi chipaklang pon Karbi Anglong aru Dimashor bahir jikhini bokobak kora amar ji 8টা koi jilla ase he hokol protinidhi aji ami ekত্রিত bhabe aji notun সংগঠন aji ami All Assam Karbi Youth and Student Union namere namakoron kori জন্ম দিছো আৰু এই নৱগঠিত যি সংগঠন সেই সংগঠনৰ জৰিয়তে কাৰ্বি সকলৰ 8টাকৈ ডিস্ট্ৰিক্টত থকা কাৰ্বি সকলৰ বিভিন্ন অৰ্থনৈতিক সামাজিক যিবোৰ সমস্যা সেই সমস্যাসমূহ বিষয়ে মান মাতিবলৈ সেই বিষয়সমূহ উত্থাপন কৰিবলৈ চৰকাৰৰ আগত আমি বিষয়সমূহ নিবলৈ আমি সংগঠনটো আসলতে আজি জন্ম দিছো আৰু আপোনালোকে জানে যে আমাৰ যে কাৰ্বি শান্তি চুক্তি 2021ত ত্ৰিপাক্ষিক যি চুক্তি হৈছিল সেই চুক্তি আজিলৈকে চৰকাৰে ইমপ্লিমেন্টেশন কৰা নাই আৰু যি ইলেকশ্যনৰ আগে যিখিনি আমাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিলে সেই প্ৰতিশ্ৰুতিসমূহ যি প্ৰতিশ্ৰুতি হৈ আছে কিন্তু কাৰ্যকৰী হোৱা নাই আৰু আমি চৰকাৰক এইটো কথা অৱগত কৰিব বিচাৰিছো যে তেওঁলোকে ইলেকশ্যনৰ আগে আমাক কামখিনি সম্পূৰ্ণ ইমপ্লিমেন্টেশন কৰাৰ কথা আছিলে কিন্তু আজিলৈকে হোৱা নাই আমি তেওঁলোকক দাবী জনাইছো যে অতি শীঘ্ৰে তেওঁলোকে ইলেকশ্যনৰ আগতে ইমপ্লিমেন্টেশন কৰিব লাগিব আৰু প্ৰতিটো কথাতে আমি চৰকাৰক সহযোগিতা কৰি আহিছো প্ৰতিটো এমপি ইলেকশ্যন তাৰপিছত এমএলএ ইলেকশ্যনত তেওঁলোকক সহযোগিতা কৰি আহিছিলো কিন্তু এবাৰ আমি কোনো কাৰণতে আমাৰ ভোট বেংক এই ক্ষেত্ৰত আমি ব্যৱহাৰ হ'বলৈ নিদিও News report Karbi Anglong live Pinia Berta Kalapansi Kangton Puniklo Kartong